Shalom, salam si tamu mali ulendui panandungan edisi Senin tanggal 10 karua bulan Pitu tahun 2022. Sulu solanasang tu napakapodo pong matuala di basa sang tan ka dalam mesura amadatu melo kita tuku sangatu tapalaku patunduan langan puang matua tamas sambayang. O ambe kido suruga lante melambi puang rampokan mak kurre sumanga mak pole paraya mati kalemi bela napayan nomo lante melambi totemo puang tu mama semi lako kami mintu panampa malabi mi milikan situang kalimanaman nama mali ikan la umbase sang tan ka dalam mesura madatu tula mendadi pak pakilala la mendadi kama totorang kila umpati te allo laki tingayo lako totemo puang sadiamo kan saka mo to penang kila urangi tu kadami mak kada mo komi ulendui tau mi puang angki basa itu kadami lansangan na puang ki puang Yesu ki mas sambayang amin. Ia tu kadan na puang matuala di bahasa ia mo tu lamai Kolose pasal misa angka 20 napa sailako pasal 2 angka 5. Kolose pasal misa angka 20 napa sailako Kolose pasal 2 angka 5. Nah ya tu laku bahasa tama Allah tangata masolanasang ya mutu angka 20 napa sailako angka 20 karua tapi rang itu kadang napuang matua dio na kamala biranna kareba kaparanuan totemo parannu na dio na teka maparisan kuperasai belan na kamu sia aku paganna lan kaleku tu tangganna anapa mintu kama parisan na Kristus belan na batang kalena ia mo tu kombongan diala nak tomak kamaya kombongan si turu tu pasanan tengko na patageran na puang matua belan na kamu la umparampo sama lele kadan na puang matua tu rasia tu marra tempon diomai sia di situran turanani apa di pasombo lako tomai masallo na lako tu tau yamo to na porai puang matua umpasomboy tumba kapuanna kamalabiranna rahasia ya to diolu to kapere yamo to Kristus tu dio kalemi yamo kaparannuanna tu diporannu laong kabutui kamalabiran tu kipa pesanan ang kipakilalay si misai tu tau sia kiada isi turu mintu kakinan kikuha angki popenolo si misa ay tutau na taemo sayuan nalan Kristus. Amin. Nakuha tu tema panandungan talan temilambi tu temo sa parruk na ya. Sa parruk na. Batu yan nalan bahasa Indonesia di kompo kadai makin giat. Sulu sulanasang tu nakamasi puang matua deng kada tokina nakua mala abi temetoyan dio kaleta ke disorongan ki tagnia kita umperusunan kaleta apa buda tahu untoi misa toyan belanna ya kalena marusun natumang kamailuan sia kamaduangan unoko inan madau sia mapangka tau susi temai tu nenne umpoina inanna mengkarang sia nenne etang siolanan mo pasanan tengko na tu napogau na toyan mendadi peson na puang matua dio kalena Rasulu Paulus nakatapai kuma misa pasanan tengko tu sipatu na kurre sumang asia manasala na pana tak melo tu toyan disorongan ni si turu nanga na tu to usoi diala na to makamaya kombongan si turu tu pasanan tengko na patageran na puang matua belan na kamu la umparampo sama lele kadan na puang matua susi to tu na pokadalan aya 25 pa abasantai na
Na paparanno Paulus tu toyan pa kamayan na sorongan ni puang matua. Ondong pimisa pa tuladan jomay Paulus susi tu napokadalan aya 20 napa. Totemo paranno na diona teka maparisan ko berasay belan na kamo. Siya ko paganna lan kaleku tutanggan na pa kamaparisan na Kristus. Belan na batang kalena iyamo tu kombongan. Hudagan mabanda urampo itu Paulus. Apa sa parruk-parruk na siya sama toto na belan na natandai kumua. Ia tu pengkarangan na karang tangnya ya la sangay. Sangadin na la na pomalabi puang matua. Siya puang matua kalena la benni kamatotoran. Sulu ko solanasang tu na kamasay puang matua. Ia tu kita tu mapatongan den nasang toyan na sorong puang matua lako kaleta. Senga mito tu toyan matantu ulendu ite may pasanan tengkolan kombongan. Sipatu di paparanno te may pasanan na sorongan ki puang. Bela na misa toyan malabi, siyala na pobangon kombongan na. Koinan labuda agan ditammo belan na katonganan na puang. Apala dikatotong juga kumua puang bengke kabataran sia kamatotoran. Kutole pa. La dikatotongi kumua puang bengke kabataran sia kamatotoran. Amin. May kumisolanasang tatukku tatole masambayang. Maleso puang tu kadami mang kakirangi. Ia te kadami lana ada ikan. Kumuala sa parruk na kan mengkarang ungkarang itu pasanan mang kami pak kamasian lako kaleki. Mintu solanasang pantang kan. La mengkarang kan. La parruk tu penangki la umpanatai. Tu sukaran aluk mimang kami. Adarang kan lako kami mintu solanasang. Temi pasanang ki lalu kombongan. Nia tu pasanan nia tu may puang laki karang. Tania belana kamatotorangki. Sangadin nama asatuan angkan lako kalimi kamu lau rondong kan puang. Napo malabi sangami napo bangun di temi kombongan. O puang ambai mamasilan suruga. Masambayang kan mati kalemi puang lante melambi ito temu umpalaku pak tunduam mimi tontong si solangkan mintu lan mintu agan sulapa katuangki. Tontong bangkan masambayang sambayangan ni temei kombongan mi puang. Tu lan kamasakian. Lan mintu mak rupa-rupa agan katuan. Kikana say kumua umba kini indedu kato mini sayo puang. Ta mi bela kambela dio mi kaleki. Mi tandai mintu agan katuangki. Ia moto puang tontong kan marannu mati kalemi. Kamu tu laun lendokan kan jo me mintu na kamagasan. Mintu na kamandasan. Lami bengkan kamu totoran umpatui tu katuan laki patu lako moira kanalan kama bandaran. Opuang ama be mamasilan kadatuan surga. Pamaleke teme sang siulurangki tu matuangki tu batu pira-pira lan kamaramunan batang kali. Patilendok kajo me mintu na bala kasanggangan no puang. Bitontong untadoikan tu laki kandena lan teka tuangki. Kure sumanga puang. Tontong kami umpagari tu salah budaki. Sambayang kan maran umpotete sangan na puang ki puang Yesus Kristus ya mujuru salamaki. Amin. Sulu sulanasang tu na kamasi puang matua rampuran dan namun deto tu pak nandungan talan temilambi to temo. Salama alaku kita mintu sulanasang. Shalom.